twafashe ahubwo ni ihame twafate kwibutsa kuko mu kwezi kwa Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'iki gihugu cy'inshuti, zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru mu kurwanya uyu mutwe w'iterabwoba Ansar al-Sunna ugira icyo ufana na Eta Islamique cyangwa Islamic State. Imyaka 4 ishize bakoze akazi gakomeye ku buryo abaturage b'abasivili basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubiye ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe ndetse n'ishoramari rikomeye mu bya gaze naryo ryarasubukuwe ryongera aya masosiyete yongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye bw'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi. Rero twaba twibukije ko u Rwanda narwo rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona n'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, ndetse tukaba twaranatakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kariya karere gahabwe ituze. Rero tukaba twibukije yuko